Siyabingelelana sihlobo esithandekayo, sisamukelana, sifika emaphethelweni esifundo sethu sekota yethu yokucina kuwona lo umnyaka. Sibonga uNkulunkulu osithungameleyo umnyaka wonke elathi sifunda sitatitsha. Sihlobo esithandekayo siyalamukela kusona lesi sifundo. Mina engikhulumayo ngo-Amos Maforo, ngizakunxusa izihlobo zami ukuthi labo balibingelele. Salibonani babukeli labalaleli, samukelana kusifundo esigqiba lona leli kota okhulumayo uRuben Ngwenya. Ngiyalibingelela abathandekayo endaweni zonke ngegama elihle leNkosi uJesu, olibingelelayo umfundisi uKhonzile Khumalo. Salibonani izihlobo, ngithemba lonke liphilile. uNkulunkulu angalibusisa nxa siqhubekela phambili esifundweni esihle. Igama lami ngumfundisi uVizet Ncube, asibeni lelizwi lomthandazo ndawonye. Baba wethu othandekayo sezulwini, kuyintokozo ukugqiba leyikota lebandla lakho lezihlobo labangani. Siza kufunda ilizwi lakho manje, sicela ukuthi sonke usibusise, siphatheke kulo njalo senze izinqumo. Singazenzi kusasa kodwa sizenze namhlanje. Siyakukholwa ukuthi uza kusibusisa ngendlela ephakemeyo. Egameni leNkosi yethu uJesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga zihlobo zami. Kalokho senjilo isifundo sethu sokucina, isifundo sechumi lantathu. Isihloko sethu sithi khethani namhlanje, yindaba yokukhetha. Inkulumo leyi yinkulumo ebuya nxa sokubizwa isiguqo, kumbe sesiphetha indaba ukuthi khetha. Nxa usithi umuntu kakhethe uyabusitshoni, kuyasokutheni? Nxa usithi khetha namhlanje, kuyabe kufika esigabeni esinjani? Akukhetheki ulutho ngalululodwa. Uze ukhethe ngezindlela kuveza ukuthi kumbe lihle ngingene khona esifundweni. uIsrayeli ube uhlanganyele kukhonzeni abanye uNkulunkulu abangasiwe uNkulunkulu endleleni lapho. uJoshua ke usesitho ukuthi khathesi kumele ukuthi bakhethe ukuthi kwaba uNkulunkulu laba abaziyo bakhethe bani. Bakhethe abakhonzeka ababili, kumele ukuthi kukhonzo oyedwa. Uyabumela ukhethe ukhonze othile. Right. Ebesifuna ukuthi ukuthi nxa sifika esigabeni ukuthi kukhethe Khumalo, kuyabe kulendlela ezimbili. Kuyabe kulezinto ezimbili kumbe ezedlula ezimbili. Umele ukhethe okuza njani, okuqondileyo. Ngingazi. Actually ukugcizelela okukhulunywe ngusitshela lapha. Nxa kuthiwa khetha namhlanje kumbe khethani namhlanje, kuyabe sekufakwe kwacaca kwaba obala ukuthi khona le indlela le ungahamba ngayo uyabuzafika la. Le indlela ungahamba ngayo uyabuzafika la. Le yona iyakufikisa la. Then ke bese kusiya kuwe ekukhetheni kwakho ukuthi ke khetha ke namhlanje ukuthi uzathatha yipi. Ngoba nxa umuntu esithi khetha namhlanje kuthi ukuthi engakakukhulumi lokho seqale wakuvezela ukuthi khona ke nanzi indlela yilezi njalo zitsho lokho. So ke wena suzakhetha ngokuya ngokuthi wena ufisani. Ngoba kunzima ukuthi umuntu athi khetha uvela ungakwazi ukuthi kuyini omele ukukhethe njalo kukusa ngaphi. So lapha mfundisi Vizet nzalo isusibalele uJoshua ngo-24 verse ngo-15 utsho ongakutsho ikakhulu sikhangela indaba le. Sesifika lapha ekuthini uJoshua uthi khethani namhlanje. Angithi phela khona manje selimele likhethe indlela zimbili ezichasisiweyo. Ungasibalela lapha nasiqhubeke. Kodwa nxa ukukhonza uThixo kukhanya kungathandeki kini, khethani phakathi kwenu namhlanje lo eliza kumkhonza, kumbe ngoNkulunkulu okhokho benu ababakhonza ngaphetsheya komfula, kumbe onkulunkulu bama-Amori. Right. Lawo elahlala elizweni lawo. Kodwa mina lendlu yami sizakhonza uThixo. Right. Obekuthi into ngositshela ukuthi sokumele kukhethwe la. Angithi phela kulendlela kulabo uNkulunkulu bama-Amori lo uNkulunkulu wadalayo. Angithi phela so khethani
Yeah. Ngithathekisa lokho uthi aluba ukukhonza uNkulunkulu kungalilungelanga. Yes. Abese sithi ke nampa oNkulunkulu ababili elingakhetha kibo. Alright. Ngezindlela kuphi ngicabanga ukuthi akula sigaba lapho okuzaba lo muntu ozagcina engakhethanga. Right. Kumele ukuthi kube labo uNkulunkulu ababili kumbe amakhosi amabili okumele ukuthi ukhethe inye phakathi kwawo. Right. Ngoba uthi uNkulunkulu nxa engalilungelanga so kodwa likhethe kumbe likhethe uNkulunkulu abakhonzwa ngaphetsheya komfula kumbe abama-Amoni elinjani eliphila lawo. Abese sithi ekugcineni ke mina yena lo uNkulunkulu ongabe engalilungelanga mina lendlu yami siza kumkhetha. Sizakhetha yena. Yeah. Engunanzelela lapha ukuthi uJoshua uyacaca ukuthi phakathi kwalokho uNkulunkulu munye. Laba abanye uNkulunkulu ngabezizwe. Sizwe sithile angaba ngwama-Amori kodwa angabi ngowamani ngwesinye isizwe. Kodwa lo uNkulunkulu unguNkulunkulu kaIsrayeli aphinde abe futhi uNkulunkulu wama-Amori aphinde abe uNkulunkulu wezizwe njani zonke. So ke lina nxa lifuna ukukhetha okunguNkulunkulu kazana sekukini kodwa yena qho nawo. Ngicabanga ukuthi la nxa ulalele unxuso lika Joshua lwalungasalanga lubachiye lolunxuso. Right. Kodwa lwalubaqondisa ukuthi vele la nxa lizakhetha okukhethekayo kunye. La nxa lingakhetha okungayisikho lokho liyabe liphikisana lo mzwangedwa wena ukunanzelela ukuthi vele munye uNkulunkulu. Vele munye uNkulunkulu. Ufuna ukutsho ukuthile? Hayi bengithathekiswa ivesi le ikakhulu sikundinyana khona lapho ukuthi kimi ngiyibona ibuya kuhle lapho ibhuku lika Joshua evala liba ivesi liba yiclimax ye message yodaba ukuthi okay besihamba sisuka le okuyikho yilokho nxa sesigqiba ekutheni khona ke kuyini okumele kwenziwe. So uba lesibindi uJoshua okunye efuna ukulanda laphana uba lesibindi njengomthungameli ame laphana ngenxa ukuthi yena ukukhetha lokhu bese kwenzile. Amanye amazwi uzifaka laphana njengesibonelo njenge-exam kumnika amandla ukuthi hayi mina lendlu yami sizakhonza ubani uNkulunkulu. So njengo-leader ubevele lendonsela uvele lendonsela. So engakuthi thina ama-leaders endaweni zonke emabandleni kungaba ngama-elders kungaba ngama-leaders emphakathini amazwi abo alesisindo njalo alendonsela. So khona lokho abakukhethileyo khona lokho abakwenzayo kulama lokhuze namanengi ukuthi abantu banjani balandele khona lokho. So uJoshua njengo-leader uthi mina sengikhethile eyami indlela icace. So khona lokho ukwenza kucace ukuthi ngabe lathi emabandleni ama-elders abafundisi lama-leaders labathungameli ku-community nxa bengacaca ukuthi khona bami ngaphi ikakhulu endabeni zokukhonza lezi kuzaba lula ukuthi abantu abalandelayo bakubone okumele kwenziwe. Ngicabanga ukuthi kulokunye okungithintayo lapha mfundisi nxa ukhuluma ungananzelela ubuyelela ulimi lwesiHebheru lapha ibizo likaNkulunkulu elisetshenziswe lapha libizwa kuthiwa i-proper name ibizo likaNkulunkulu. uNkulunkulu lamabizo amaningi kodwa nxa uJoshua nxa elobe esebenzisa leli bizo ukhuluma ngoNkulunkulu ongalinganiswayo. uNkulunkulu ongumdali. uNkulunkulu ukuthi kakula lutho lukhona engekho. Lathi sizibona sesikhona sivela kuye. So nxa kukhona lezi ezinye izidalwa noma usithi ukhonza zona kuhle kuthi ukuthi wena okukhonzayo ufuna inceku lingana lawe kumbe futhi kuncinyane kulawe. Madoda izihlobo zami kuleli viki siza kuba lengxoxo yethu sikhangele indaba yona le yokukhetha. Sikhangele ikakhulu isizukulwane sethu sanamhlanje. uJoshua usemdala. Uyafika lapho esesiyakulala la esesiyakufa. Abese siba lengxoxo leyi ku chapter 24 kaJoshua labantwana bako-Israyeli ebacebisa ebanikeza esingayithi i-charge
lama marching orders ukuthi ayisengihamba lisale lisenza ngayo nale indlela. Ake nisike sikhangele uyababiza abadala laba. Sizakhangela uvesi ngo2 usiya ku13 kodwa mfundisi ngizacela ubale la amavesi. Uzabala uvesi ngo2 lo3 lo12 lo13. Yiwo zakwabala la amavesi bese sixoxa ngawo ukuthi kanti uJoshua uthini kuyini esikutholayo lapha. uJoshua wathi ebantwini bonke, uThixo uNkulunkulu wako-Israyeli uthi, kudala okhokho benu okugoqela uThera uyise ka-Abrahamu lo Nahori babehlala ngaphetsheya komfula njalo bekhonza abanye onkulunkulu. Kodwa ngathatha uyihlo u-Abrahamu elizweni elingaphetsheya komfula, ngamkhokhelela eKhenani ngamnika izizukulwane ezinengi. Ngamnika u-Isaka, njalo u-Isaka ngamnika uJakobe lo-Esawu. Nganika ilizwe lonke elalilamaqaqa elaseSeyiri ku-Esawu, kodwa uJakobe namadodana akhe baya eGibhithe. Verse ngelika-12 usiya ku-13 ithi, ngathunyela olonyovu phakathi kwenu olwabaxotsha phambi kwenu kanye lamakhosi amabili ama-Amori. Kalizange likwenze ngenkemba yenu langedandili lenu. Ngakho-ke ngalinika ilizwe elingazange liliginqele, lamadolobho elingazange liwakhe, njalo lihlala phakathi kwawo, njalo lisidla ezivinini zawo ama-oliva elingawahlanyelanga. Kuvike edlule sike sayithinta indaba le ukuthi zonke izethembiso zikaJehova zagcwaliseka. Akula angazange abathembise khona okungagcwalisekanga. Sokugcwalisekile sebese Khenani la kuthiwa uyababiza abadala bahlangana eShekhemu. iShekhemu leyana mfundisi Khumalo uAbraham athenjiswa khona leli lizwe. So sebehlangene lapha kumavesi la eswabalileyo. Kuyini kanti esikutholayo uthini uJoshua ngoNkulunkulu? Kuyini esikuzwayo lapha? uNkulunkulu onjani? Ubani obethungamela la? Engikutholayo ukuthi uveza obala ukuthi akulalo utholo lolodwa uIsrael azenzele lona. Kusukisele kuphumeni kwakhe eGibhithe kuze kufike ekufikeni kwabo lapho umlimayethe ubasakhona. Uzatsho lokuthi uthumelo lonyovu abaxotshe lezi zizwe. Ngezindlela ukuthi uveza obala ukuthi uNkulunkulu osonjongo yakhe ukuthi uIsrael alwe labantu abaseKhenani. uNkulunkulu wayeza basusa ebasusela uIsrael ngoba yikho lapha nesesithi lihlezi futhi ngakuDeuteronomy uMose wakhuluma amazwi afana nayo sithi lingamlibala uJehova ngoba lizafika lihlale emadolobheni elingawakhanga, lilikhe emthonjeni elingayibanga amanzi, lidle isivini kuzihlahla ezingazitshalanga lingamkhohlwa. uJoshua usewaphinda kuveza obala ukuthi Israel akulalo lwenzileyo kusindisweni kwakho. uNkulunkulu kwenzele konke kuze kuyela kithi my elder ukuthi sesisindisiwe. Akula lapho sizakhangela khona emuva sibona imisebenzi yethu ngoba kasindiswa ngayo phela, kodwa sizabona amanyathelo kaKristu lapha bekulobunzima khona ubesithwele lapha athi singasela kudla khona esifidile. Right. Indaba enkulu elethwa ngwenya lapha ukuthi akula wena okwenzileyo. Senzelwe lobu ungazikhangela kade akula okwenzelwe wenzelwe. Right, kunokunye sikutholayo lapha na. Mina ngihle ngithole indonsela ekhona kumthungameli. Ungakhangela uhlabele lesifiso sokuthi abize bonke abathungameli, babiza ngezigaba zabo, abadala bebandla abize, abehluli abize, bonke abephethe amahofisi ngokuchiyana kwawo, ukuthi bavele balendonsela amazwi abangakhuluma kulaba ababathungamelayo alamandla. So abesebavezela lokhu uNkulunkulu abenzele njani, abenzele khona. Okungithinta kakhulu ke lapha yikuthi ebandleni silobuthungameli ngezigaba ezijiyeneyo. So ke kuye wonke umuntu ongumthungameli
kwesinye isikhathi kaziphileli yena ulendosela bakhona abakhangele yena la nxa engavulanga mlomo bayalandela. So-ke kuhle ukuthi njengabathungameli sikunanzelele ukuthi kufanele sazi imvelaphi yethu. Singayazi imvelaphi yethu sazi ukuthi ngoba lapha nxa kukhulunywa ngo-Israyeli abanye lapha babengazange babona lezi zimanga okukhulunywa ngazo. Kodwa kukhulunywa ngabo besithi sabona ngamehlo abo bani? Ngamehlo ethu. So-ke kuqakathekile ukuthi esikwenzayo lapha sikukholwe lemvelaphi yethu siyikholwe siyehlisele kulabo esibathungamela. Siyabonga. Mina okunye engunanzelela laphana ukuthi kungumusa kaNkulunkulu esiubona lapha. Ngoba uJoshua uhlakhulume ngokuthi uNkulunkulu wathatha okhokho benu abalise oThera ubaba wakaAbrahama ukuthi babe khonza izithombe. Alibana mina uNkulunkulu uJoshua ngimuzwe sithi uNkulunkulu engangenelanga ngabe sezithombe ngabo Israyeli lo wayekhuluma laye wayengasosabe khona. Ngoba uNkulunkulu wangenela wabiza ke uAbrahama ukuthi hayi suka ezweni laboyihlo ezithombeni lani wamtshengisa izethembiso lezi wamnika impilo yokukholwa. So ukuthi vele empilweni zethu lapho esisuka khona nxa uNkulunkulu engangenelanga ngomusa wakhe asingeke sinjani sithole ukusindiswa. Ngilanda amazwi kasitshela lapha ukuthi wayefisa ukuthi bakuzwisise ukuthi konke lokhu uThixo wakwenza ngenxa yomusa wakhe nguye wangenelayo. Ngokunye kwangikhona okuqhakathekileyo laphana engikutholileyo. Then okunye bengifuna ukuthi sikuthinte ukuthi ukugcwaliseka kwalesi sithembiso okwalezi zithembiso zikaNkulunkulu kwakweyeme ekulaleleni. So ngokunye okumele bakubambe laphana ukuthi lani nxa lizaqhubeka lilalela uNkulunkulu uzaqhubekela lani. Kodwa lingafuna ukuqhubeka libuyele ezithombeni lezi kube ba reminder lapha basuka khona. Alisoze liphumelele lisiya phambili. Kuyona endaweni eselikhona uNkulunkulu angakhipha iprotection yakhe. Izizwe lezi zilivukele futhi. So kumele liqhubeke liloyala ukuthi selifikile la selihlezi la kakuthi ukuthi somele imhlamukele uNkulunkulu. So yinye into engiyifunda lapha ukuthi umlimi nxa isenzele olunye ulutho nxa uNkulunkulu ekusindisile kumele uqhubeke uthembekile. Kumele uqhubeke umthanda uNkulunkulu. Yes, siqhubeka mfanele limbambele enye indaba uyayithinta lapha. Indaba yezono esizenzayo njengebandla kumbe njengesizwe umlando esilawo angithi phela lokuthi lapha nxa kukhulunywa ukuthi lina lalikhona babe khona yini laba bantu andisizukulwane like la ngitshela lina kuvike edlule ukuthi bonke abadala bafa enkangala. So afabe khona ngobani kukhulunywa nxa kuthiwa kuba lalikhona. Yikho bengifuna ukuthi ngiye kikho ungakabe impendulo yombuzo wakho ukuthi uNkulunkulu uthi lalikhona. Ekhuluma labantu ababengekho. Ungakhalisa ivumelano wasenza lo Abraham sasingekho thina kodwa siyingxenye yesivumelano senesi. Ngoba uAbraham engukhokho wethu umlimu alube esindisa uAbraham umsindisa ngesilinganiso esifana lendlela angisindisa ngaso. So yikho sithi lalikhona ngoba okwenzakalayo wayengakwenzeli isizwe ayehamba laso ngaleso sikhathi kodwa ukwenzela izizwe zonke ukuthi zazi ukuthi nguThixo. Ngoba nxa sengizwe ngakho mina ngiyingxenye yakho ngoba ngiyabona amandla kaMlimu awaveza evululwa ndlolubomvu behambe emhlabathini omileyo ngingekho kodwa ekuhambeni kwabo babehambela lami engizakuzwa ngalokho umlimu abenze. Alright. So sasikhona umlando wethu sonke ngize ngikhumbule uAbraham esiyanikela uMelchizedek. uLevi wayekhona ekhalweni likabani uma eBheracho nje uLevi wanikela wayesekhalweni likabani likaAbraham. So lathi sasikhona angithi vele kukhona esingakwengeza laphana. Sike sikhangele indaba yokukhonza kanti sikhonza ngayiphi indlela. Nxa sisithi siyakhonza ngomoya la ngeqiniso
siyabe sisithini indaba yokuthi umuntu abeqotho abe seqinisweni, umuntu athembakale kumbe abe lesiqiniselo salokho akukhonzayo. Singaphinda indaba le esike sayikhangela, ungangikhangela u24 uvesi ngu14 lo 15. Ngakho mesabeni uThixo limkhonze ngokuthembeka konke. Right. Lahlani onkulunkulu ababekhonzwa ngokhokho benu ngaphesheya komfula laseGibhithe, likhonze uThixo. Kodwa nxa ukukhonza uThixo kukhanya kungathandeki kini, khethani phakathi kwenu lo eliza kumkhonza, kumbe ngonkulunkulu okhokho benu ababebakhonza ngaphesheya komfula, kumbe onkulunkulu bama-Amori, lawo elihlala elizweni lawo. Kodwa mina lendlu yami sizakukhonza uThixo. Khumalo, ake usichasisele la indaba yokukhonza, to serve. Litshoni kanti ibala lona leli? Nxa sikhangela lapha uJoshua ukhuluma ngokuthi bamkhonze ngobuqotho langeqiniso. Yes. Yeah. So lokhu kuveza okokuqala ukuthi khona ke phakathi kwabonkulunkulu abaningi kumele ukuthi khona number 1 bamazi uNkulunkulu kumele anjani akhonzwe, so kumele bathembeke kuye. Right. Okwesibili nxa sikhuluma ngokuthi bamkhonze ngeqiniso, yeah, so kudinga ukuthi khona nxa uzakhonza ngeqiniso liphi iqiniso, liphi iqiniso. So iqiniso likaNkulunkulu liyabe liveziwe engathi mina ngama set standards. So nxa sithi limkhonze with sincerity and truth, ngoba umuntu kwesinye isikhathi sengaba sincere but sincere elahlekile. Yabona indaba yakhona. So nxa sithi khona limkhonze ngeqiniso la ngobuqotho, kudinga ukuthi khona yes uNkulunkulu simthande sithi ngenhliziyo yonke sithembeke, at the same time umthetho kaNkulunkulu kumele siwulandele. Yikho ukuba njani ukukhonza ngeqiniso lokhuyana. Ngoba even uJesu ngale ngaya kuJohn 4 verse 23 ukuthi isikhathi siyeza lapho abakhonzi beqiniso bazakhonza ubaba ngomoya la ngeqiniso. So ukukhonza kufanele ukuthi kube ngomoya, sibe sincere kodwa kumele kube leqiniso. Kusitsho ukuthi kumele silandele lokhu uThixo akuvezileyo. Alright. Sibe qotho silandela lokhu uThixo kanjani akuvezileyo. Engunanzelela lapha ukuthi kulento eqhakathekileyo okufanele umuntu ayinanzelele. Right. Kulonkulunkulu lapha kulomuntu la. Right. So ke ungakhangela ukuthi uNkulunkulu ngumdali thina siyizidalo. Right. So umuntu kufanele afike esigabeni sokuzi ukumesaba uNkulunkulu yikunanzelela ukuthi ungubani. Right. Mina ngingubani. uNkulunkulu ngumdali, uNkulunkulu unguNkulunkulu ngikhona. Right. uNkulunkulu nginganjani ngingekho, kodwa mina kangisulutho uNkulunkulu enganjani engekho. So umuntu lapho ufika esigabeni sokunanzelela ubukhulu bukaNkulunkulu, ubungcwele bukaNkulunkulu, lokuba ngusimakade yena ayikho khona, eqathanisa lokuthi yena uvele umncane okungakanani kulosuku lokuzalwa, kulosuku lokufa, kakaziphileli yena. So ke umuntu ufika ke esigabeni sokuthi akunanzelele khona lokuthi uNkulunkulu nxa singamnanzelela ukuthi yena uNkulunkulu ungubani, ungakanani, ngicabanga ukuthi singakuzwisisa khonokho. Ngoba vele actually asiwe sikuzwisise. Okulutshwana khona lokho sikubambileyo kuyasenza simzwisise ukujula kwakhe bese simlalela ngeqiniso. Okay. Ngiyakuzwa. Sike silungisana indlela. Ukwesaba sitshoni noNkulunkulu lokuthi akhonzwe nangokwesatshwa sesithuthumele kuyini kanti ukwesaba nxa kukhonzwa uNkulunkulu? Ngizama ukuthi ngibalele sindebele elisuka ku reverence. Right. Ukuzithoba, ukuhlonipha, ukunanzelela ubuncane bami phambi kwakhe omkhulu owangidalayo. Kwenza lanxa ngikhuluma laye, lanxa
ngisebenzisana laye nginanzelele ukuthi yena mkhulu mina ngimncane wazi konke mina kangazi lutho ulamandla mina kangilawo kwenza lokuthi nxa ngilohlupho angiyi kwenye indawo ngiza kuya kuye ngoba ngikwazi ukuthi lo mkhulu akula lutho lumehlulayo bese ngisiba lohlupho ngoba isikhathini esiningi sisuka bese simenza sithi awuyazwisisa bese sisenza okunye mhlawumbe i-reverence lana ngesilungu siyikhiphe sithi ngenxa uyomusa kanti umusa kawumkhiphi lapha khona uJehova ulokhu enguThixo enjalo right siqhubeke even indaba yokuthembakala umuntu othembakaleyo bafundisi bami umuntu onjani nxa sisithi anti lo uthi likhonze lithembakale limesabe sesichasile okunye lokho umuntu othembakeleyo ngonjani actually okunye singakungezelela khonapho nxa sikhuluma ngomuntu osinsiye yes uthembakele kodwa kakhulu umuntu osinsiye ngumuntu ongaphenduphendukiyo kumele ukuthi abe consistent so ngamanye amazwi uJoshua lapha akukhangeleleyo akutshoyo ukuthi lingaphenduphenduki kumele lokho elikuthembisayo lokho elikubambileyo kumele libe consistent so ngumuntu ongadependa kuye umuntu othembekeleyo ngumuntu odependable umuntu ongamthemba ukwazi ukuthi lo umuntu ungazuvuke kusasa uyabe lokho esitsho khona lokho so uNkulunkulu ukhangele khona lokho ukuthi abantu abakhonza exactly njengenja inja isikhonza ngithi phela akwazi exactly elinye ibala Joshua lapha ngimuzwe sithi thembakalanini kumlimi njengalokho alibonise khona ukuthi yena uthembakile ngoba uthengiza lenzela lokhu lalokhu wakwenza lani thembakalanini kuye limchallenge kumbe lenze njengalokho yena esenza kakhulu undlamlele lapha siyabonga kakhulu Sitshela kuyini kanti okunye okusenza empilweni zethu sicine silahlekelwa buso bukaNkulunkulu kumbe kusiphazamisayo ukuthi singamboni uThixo kumbe singathembakali kuye singahambi ngokwendlela yakhe right ngicela ukuboleka amagama esilungu amabili lapha aya ngencazelo yesintu asuka afanana kulebala elithi faithfulness lebala elithi trustworthy amagama lawo mabili ezwakala ngesindebele efanana kodwa ke sithi thina umuntu lo othembe okufanele abe ngothembekileyo kuNkulunkulu ufanele akwazi ukuthi uNkulunkulu nguye omnika ithemba lonke ngoba ithemba kaliveli kimi kodwa livela kuNkulunkulu liyisipho esivela kubani esivela kuNkulunkulu so uJoshua akwenza laphana uzama indlela yonke ukuthi umuntu lo akwazi ukuthi kaziphilele yena uphila ngokwethemba ubani uNkulunkulu njalo iprovision yokwethembeka ivela kubani kuNkulunkulu ukuthi thina singabantu singathembisana ukuthembeka kodwa kusehlule kodwa yena othembisayo kakumehluli ukuma esithembisweni sakhe kakhulu so benzama ukulokhuza khona ukuthi okunye okwenza abantu bagcine bengasa yikulahlekelwa anti ni focus ukuthi sicine sesiba lezi izinto maybe siza kubona phambili abanye uNkulunkulu okuyizinto okuncane okunye sikuthembayo yikho kwenza ukuthi singaqhubeki silokho esinjani sibambelele kuNkulunkulu so sizabe sizakubona phambili uJoshua esekhuluma ukuthi hayi khiphani wabonkulunkulu labo ngoba bona itendency ebakhona yikukhipha i-attention yethu kubani kuNkulunkulu ukwethembeka kwethu kuNkulunkulu uyasuka singaba lezinye izinto esinjani esizethemba emaceleni kakhulu ngiphinde nanzelele futhi ubambulo khonapho uma singamazi kuhle uhlupho luyasisusa kuye njalo ngoba ungachayisana lohlupho sibili
uzabona ngani lolo hlupho lukhulu kulo Jehova ngoba singamnanzeleli kuJoshua ekubeka obala uqala abachazela ukuthi uNkulunkulu lo unjani ukwenzela ukuthi la nxa besenza ukukhetha babekwazi ukuthi lo uthembekile ngoba vele izolo belikhona esenza lezi zinto. Siyabonga. Sike sikhangele lesi sigaba senkululeko sasikhulume kabanzi sesike saba lezifundo lapho esakhuluma khona ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo ngoyenkululeko ekukhonzweni ngabambi bantu ngamandla. Sike sinanzelele sithethe lapha sonke silapha ukuthi nxa ikhosikazi lakho likuthanda kungolawulayo ukuthi ngithandwa ngalindlela yenza lokho usaluthando yini ikakhulu nxa sikhangele uthando lwethu kuNkulunkulu lenkululeko yezokukhonza. Sike sikhangele ikakhulu indaba yona le kumbe siqalisela lapha na kuvesi ngo-16 to 18. Abantu basebephendula besithi akube khatshana lathi ukuthi silahle uThixo ukuze sikhonze abanye onkulunkulu. KwakunguNkulunkulu, kwakunguThixo uNkulunkulu wethu ngokwakhe owasikhuphayo thina kanye labo baba eGibhithe sisuka elizweni lobugqili. Wasesenza izimanga ezinkulu emehlweni ethu. Wasivikela kulo lonke uhambo lwethu lakuzo zonke izizwe. Right. Sizaqhubeka sibala 19 to 21. Kodwa nxa sikhuluma ngendaba le yokukhululeka sokubiziwe isiguqo uyaphendula uIsrayeli. Ithini impendulo? Kuyini esikuzwayo? Ukhululekile yini? Ubanjwe ngamandla yini lapha uIsrayeli? Esikunanzelela lapha ukuthi uNkulunkulu kumbe ngoJoshua uvezile icebo likaNkulunkulu ukuthi icebo likaNkulunkulu yilokhu umlayo kaNkulunkulu yilo kodwa akakho phakathi kwenu obanjwa ngani ngamandla. So ke even umuntu ekudalweni kwakhe kazange adalwe njengerobot ukuthi kungathiwa green ngu-green kuthiwe ku-red kusebusuku kuyabe li-red ukuthi kulezi mota kumbe kutheni hayi kumbe kasenzanga futhi sibe izigqili ukuthi nxa sengithe lokhu kwenze uyatsho ukuthi okuyikho engikukhangeleleyo yilokho kodwa wena ke kunanzelela ukuthi okuhle yilokho okubi yilokho. Kusemandleni akho ke ukukhetha ukuthi ngizakhetha okunjani okubi. So uyaveza even umlobi lapha ukuveza ukuthi umuntu ke uIsrayeli wayengakhetha sibili athi hayi ngifuna ukukhonza izithixo wayengakhetha kodwa ukubala ngokuthi ekukhetheni kwabo kuyibula. Yikho lempendulweni yawe hayi singaya ngapi wena njengawe mthungameli usifake isibonelo wathi uzakukhonza ngalindlela futhi ukhonza uNkulunkulu onjani oqotho singaya ngapi kuhle ukukhonza ubani uNkulunkulu laselizweni lakhe. All right. Singaya ukhangela uvesi ngo-1921 ikhwela. Okay, bengifuna ukuthi ngithi mina inkululeko leyi ekukhonzeni sinanzelela indlela abaphendula ngayo lapha. Right. uIsrayeli uyakunanzelela ukuthi kunguNkulunkulu onguye wabakhipha uthi akube khatshana ukuthi sikhonze abanye onkulunkulu thina sizakhonza lo nkulunkulu ngenxa yokuthi bakunanzelela babekwazi ukuthi ke uNkulunkulu nguye wabakhipha ngaphi eGibhithe wenza izimanga zonke leziyana waxotsha izizwe zonke lezi. So lokhu ke bakutsho ngokuthi babezwisisa for sure ukuthi uNkulunkulu nguye owayenze zonke lezi zinto. So kababanjwanga ngamandla ukuthi banjani bamkhonze uNkulunkulu hayi kodwa bamkhonza ngenxa yokuthi bayazwisisa ukuthi uNkulunkulu ubenzele izinto ezinkulu. So kuzaba lula ke ukuthi njengoba nade esitsho lapha nositshela nxa uNkulunkulu singamzwisisa ukuthi ungubani sizwisise lokho akwenzele khona empilweni. Kuzaba lula ukuthi ukukhonza kwakho kungabi sengani ufuqiwe. Hayi kodwa kuvele ngaphakathi. Exactly. Yikho esifuna ukuthi sikufithizele izihloko ezithandekayo phandle lapha kulenkolo ezinene. Lapha abantu ababanjwa ngamandla kumbe abantu bacabanga ukuthi kulento ezithiza abamele bazenze ukuze bamukeleke. uThixo esimkhonzayo kasithixo onjalo. Ungambalela u-19 to 21 sizwe impendulo kaJoshua nxa basibekhulume lokho. uJoshua wathi ebantwini
kalenelisi ukumkhonza uThixo. UNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu olobukhwele. Kasoze alixolele ekuhlamukeni kwenu lezonweni zenu. Nxa lingachiya uThixo bese likhonza abanye onkulunkulu bezizweni, uza kuliphendukela alihlasele, umonakalo uliqede du, yena ubelungile. Nansi indaba. Uxoxisana labo bese babonisa amandla okukhonza vele asukela kubani. Ungenelisa yini wena wedwa ukuthi wena uyathanda umthetho ngawugcina yini ngamandla akho wena wedwa vele. Ngakhayile embalini amaJuda kwabehlula besithi bayazenzela bakhipha kwechuma kweminti okwamabele bebala besithi kodwa uthola ukuthi la ngesabatha lakhona lagcina selungumthwalo kibo ngoba befuna ukuzenzela angazi ukuthi singathi nalo. So impendulo kaJoshua nxa sikhangela lapha uhlaba vezele ukuthi ke lokhu elikukhulumileyo ngoba ise response yalokho bona abanjani abakukhulumileyo ukuthi lokho elikukhulumileyo kayisikuthi lingakwenelisa ngokwenu ngoba kulomahluko ukukhuluma lokuthi uphile khonokho. Yikho sithi yena lapha na ku verse 20 okay nxa lingamhlamuka uNkulunkulu kasoze abe le ndaba ukuthi khathesi litheli na hayi akube khathana hayi ngoba likhulumile kodwa izenzo sezithiye. So yikho sithi nxa lizamhlamuka uNkulunkulu kasoze alithethelele njalo futhi kasoze akulandele konke lokho liqeda ukukhuluma. Siyabona indaba yakhona. So uhlaba vezele kahle kahle ukuthi hayi lokhu kakuveli kini. Ungafunda ngale ku Ephesians 2 verse 8 ukuthi ngomusa lisindisiwe ngokukholwa lalokhu kuyisipho sikaNkulunkulu kakuveli kini kakuveli ngemisebenzi ufuna kube khona ozincomayo. So yikho uJoshua akukhulumayo lapha ukuthi ulungisisa indaba yevangeli ukuthi vele ngumusa kaNkulunkulu udingakala kithi izinhliziyo ezivumaya ngithi umusa kaMlimu ubusithungamelela ekwenzeni lokho okudinga ukuthi sikwenze. Israel kumele avume akula muntu oyenelisayo ukuthi athembe uJehova. Okunye ngunanzelelayo singakabali nginanzelela ukuthi uJoshua ulenkambo lo Israel ende edlula phose ini labo ngoba usemdala usegoqa ikhasi lakhe nangiyana eGibhithe ungakhangela singafika olwandle olubomvu bayabona isimanga in fact sebekhangela lesimanga sikaNkulunkulu bathi bekungcono ngaphi ukuthi sizivele ngaphi eGibhithe. Sesifika laphana nansiyana imana ingakafiki laphana bathi amabhodo enyama uyefika entabeni ngale sebe ithole kodwa ngabantu ade belokho siyambonga uNkulunkulu sekuthe. So la nxa lapha sebekhuluma la amazwi ukukhuluma ukuthi izithembiso lezi vele azingethusi livele lizijayele. So ke phendukani. So ngimuzwa futhi eletha ukuthi kangigqibe lolu hambo ngokuthi asiphenduke nini ngoba buthakathaka sikukhuluma ngawethu amandla kodwa sikwenelisi ngawethu amandla. Ngibona uIsrael othembisayo lo ngapho lentebe ngapho lamambodlela athethe abaprofeti nolamatshe kulezinto azithembileyo. Zwana ku verse 22 to 24 chapter 24 khona ba verse 22 uJoshua wathi yini elizifakazela ukuthi selikhethe ukukhonza uThixo? Baphendula bathi yebo singofakazi. uJoshua wathi kubo ngakho ke lahlani bonke onkulunkulu bezizweni abaphakathi kwenu bese linikela inhliziyo zenu kuThixo uNkulunkulu wako-Israyeli. Verse 24 abantu bathi kuJoshua sizamkhonza uThixo uNkulunkulu wethu simlalele. Namba maIsrael ikwenzi balokho belazi izitheko uyakhuza futhi kungani uJoshua kwakudingakala yini ukuthi aphinde lesi siguqo lolunxuso lokuthi akulahlwe izithixo kungani kwakudingakala lokho?
Sikhumbula ukuthi lapha uJoshua ukhuluma labantu asebesezweni lesithembiso. Lapha bafika bethola abantu abakhonza izithombe. Abakhitshwe kizo futhi eGibhithe. So umkhuba olula kuyikuthi babuyele esithombeni ngoba abanye vele bazalelwe eGibhithe phakathi kwazo. So uzama ukuthi afithizele ukuthi isithombe esincane kulawo uNkulunkulu mkhulu. Singenzi iphutha lokuthi umuntu osilethela siphinde simlahle. Yikho ungananzelela laphana lanxa bevuma uJoshua ekwazi ukuthi bavuma lamhla kusasa baphike. Ukhuluma la ukuthi futhi lamhlanje ukuthi uJehova kakulahlwe zonke izithombe ezikaIsrayeli bezingcono ngoba bebezibaza ezalamhlanje vele siyazithenga. Ethenga iTV yami ngizoyenza isithixo endlini. UThixo uthi ngama programs aku TV kuyini kasukulahle kakungathathi indawo kaThixo empilweni zethu. Ngwazibani ekhona ekakhulu ekukhonzweni kwezithombe indaba esifuna ukuthi sincedisane ngwenye kalokhu yakutsho ikakhulu kumpilo yethu le yeSkristu mfundisi wami. Indaba yezithombe leyi ingozi ngoba nxa ukhangela ekuqaleni uIsrayeli vele uThixo emsusa eGibhithe yona ngokwayo vele nxa uyikhangela uThixo akayithandi ngoba iyabe siveza ukuthi asimregard asimnanzelele ukuthi yena ngoba ukufaka ngaleyo ndlela ukuthi ukufaka omunye uNkulunkulu okunye okudaliweyo ngaba inkomo ngabe kuyini endaweni kaNkulunkulu laphana uNkulunkulu kukhangela ngendlela embi kakhulu. Ukubona ukuthi even ngale kumaFilistine nxa umchokotho kaNkulunkulu lapha eceleni uDagoni wayevuke we. So khona kanti uNkulunkulu ummise umfake ngapha la ngapha umuntu wazathi uNkulunkulu kadaluthwa njengomazolo hayi khona kana kuye inhlamba uNkulunkulu kakhulu. So yikho kuyingozi ukuthi sithi thina uNkulunkulu siyamkhonza kodwa kulezinye izinto esilokho sibambelele kizo ngoba yizo ezizakwenza ukuthi ubudlelwano bethu loNkulunkulu ngoba lapho umlobo sivezela ukuthi khona uIsrael kumele ukuthi angakhulumi kuphela but kumele kube le living relationship ubudlelwano obuphilayo loNkulunkulu okudependa okweyama kuye uNkulunkulu kungela lezi ezinye izinto. Yikho uzananzelela indaba yokuthi abakhiphi izithombe leyi ungayibuyela emuva eBhayibhelini ngalo uzathola ukuthi ikholi yona leyo ukuthi abantu kabakhiphi izithombe nxa umuntu sokumele abe le relationship loNkulunkulu ngafunda uGenesis 35 uJakobe laye nxa sokumele abuyele eBhetheli emndeni wakhe ekuyeni uyayikhonza uNkulunkulu lapha ahlangane khona loNkulunkulu uNkulunkulu uthi buyele eBhetheli but i-issue lapha izithombe uyabatsho ethi hey uNkulunkulu sethi asibuyele susana uNkulunkulu abaphakathi kwenu uyakhipha amacici uyakhipha lokho so ngamanye amazwi kakukhonzeki uNkulunkulu ubudlelwano loNkulunkulu kabuphili umuntu ebambelele kwezinye izinto kungaba yikuyini ngoba ngoNkulunkulu abancane labana kumele kucace ukuthi nguphi uNkulunkulu oyame kuye wena. Indaba leyi visit ayilula siphethe umnyaka kanje kuhle sibe lama resolutions ukuthi hayi sesilahla lokho siqhubeke ngempilo entsha sithembe lowo othembakeleyo. Ungani visit kulula ukuthi siyathembisa namhlanje kodwa singakuphili kulula phela ukukhuluma ukuthi asesitshiya lokho ngambona even kungachunyayelwa kulabo abantu uthi ubona vele laba ngabe isiguqo singabizwa basukume sibizwe ku-right yebo kodwa indaba singaguquki indaba kusiba nzima ikakhulu kundaba yezithixo ungatsho ngakutsho ngendaba le. Mina ngifisa ukubuyelela wona lo mbuzo lo ubuzile simbili ifanana ungakhangela vele indaba yezithixo le uNkulunkulu njengoba ekhulumile umfundisi uKhumalo uyayiqinisa kakhulu ngoba iyehlisa izinga lokuthemba uNkulunkulu ukuthi khathesi nxa kuwe engqondweni ube yedwa bengasoze ngibe lesikhathi sokuthi ngeke ngibe le focus kokunye so ke ngezindlela sengishare isikhathi sikaNkulunkulu
la lokho kungaphilisiyo. Ungayikhangela ubuyele emuva. Ayisukeli eGibhithe. Sithe sifunda namhlanje isifundo isihlahluko salamhla sibe mnandi kakhulu ngoba uJoshua usibisele kuThera uyise kabani? Ka-Abraham ukuthi into lelina kakusimangalisa ukuthi likiyo ngoba ivele isuka kukhokho bethu. Angithi ungahamba ku-Exodus 20 usulandela futhi isequence yemithetho yokuqala ngithi uhlathi ungabi labanye uNkulunkulu ngaphandle kukabani kwami olandelayo ungabi lani lesithombe so ungavele ube lo munye uNkulunkulu useyisithombe and ngalokho usuza kuphatha kubi igama likabani lami kodwa kumthetho wesine abeseziveza ukuthi kungani ngisithi yimi ngedwa uNkulunkulu. So ke ngicabanga ukuthi singaze sikubambisise ukuthi siyalahlekelwa ngokuba lani lezi thombe lokufaka i-energy yethu lamathuba amaningi ezintweni ezingasindisiyo uNkulunkulu kuphela. Uyazi Ngwenya angithi vele ukuba labanye uThixo kuyadura kulokukhonza lo. Bazafuna ukunakekelwa la ukuthi lo nguyogcina ungakhangela zonke lezi zithixo nguye obusigcina uyabona. Ungakhangela uhlupho lukhona ukuthi kwesinye isikhathi uzaphuma mbijana kuNkulunkulu ungananzelelanga ngoba uThixo lwana uzathatha isikhathi athi uzakumele ukuthi usichithe ukhonza ukhulisa ubudlelwano noNkulunkulu usukhulisa ubudlelwano lesithixo. Ngiphi umzekeliso kulama inhlelo ku television ama soap lawana ngaso kusize kukhulekeni so kusenza umthandazo wantambama akusafundi iBhayibheli sokuphothwa hayi asiguqeni sikhuleke kukanti lowana uzaphi 30 minutes yakhe elalelwe ekhonzwa kuNkulunkulu sokuyi 2 minutes kukhonzwe ukhonza ngapha ingqondo iphethe isandla siphethe remote ukuthi kuqedwe lokho ngivule mbona ukuthi kwenzakaleni. So ngezindlela uNkulunkulu wenza isiguqo kumbe unxuso ukuthi singakafika ekhaya kudinga ukuthi kube lokukhetha thize sikwenzayo sikhethe ukuthi sikhethe uNkulunkulu kumbe sikhethe isithombe abese sithi ngiyakhetha nini mina asiphethe. Yes. Okay bensithi mina kungani kanti vele uNkulunkulu eparticular ngendaba le indaba ye great controversy ukuthi wena uyabukubona sengani hayi into encane uNkulunkulu into enkulu kakhulu ngoba kulesithixo esikhulu ngemva kwezinto zonke le esinguSathane. So wena uyabusuzifake ekutheni khona wena umendaweni kaSathane lapha ukuthi hayi kodwa uNkulunkulu futhi ngingowakho. Yikubona uNkulunkulu ethuma ukuthi kakuchunyayelwe udaba lwengilesi ezintathu. Kuyathinta futhi indaba yani yokuthi abantu kabaphume ezithombeni kumane eBhabhiloni. Yindaba emqoka ekutheni nxa kungalunga khona okheya uJesu uyabonakala kakhulu. Asiyenzeni kanje nangu umdala uJoshua usekhulile useconcluda esingakuthi usechile legacy yakhe. Njengabathungameli sifuna ukusala saziwa njengabantu abanjani. Ungabheka impilo kaJoshua ufuna ukuthi nxa sesikhangela kulezifundo thize esizitholayo mfundisi ngicela umbalele uvesi ngo-29 to 33 bese sikhangela amazwi la akaJoshua ukuthi uphetha esithini uhambo lwakhe ugijime kahle yini. Ngemva kwezinto lezi uJoshua indodana kaNuni inceku kaThixo wafa eseleminyaka 110 njalo bamngcwaba elizweni alizuza ngelifa eTimnath-Sera elizweni elamaqaqa elako-Efrem enyakatho yentaba yeGashi. Abako-Israyeli bamkhonza uThixo ngezinsuku zokuphila kukaJoshua labadala kulaye ababesele baphila njalo bebone zonke izinto uThixo ayezenzele abako-Israyeli njalo amathambo kaJosefa
abako-Israyeli ababesuke lawo eGibhithe angcwatshelwa eShekhem esiqintini somhlaba leso uJakobe asithenga ngenhlamvu ezilikhulu zesiliva emadodaneni kaHamori uyise kaShekhem. Leli laba yilifa lezizukulwane zikaJosefa. U-Eliyezari indodana ka-Aaron wafa wasengcwatshelwa eGibhiya eyayabelwe indodana yakhe uFinehasi elizweni lamaqaqa elako-Efrayimi. Siyabonga. Uyayiphetha indaba kaJoshua. Sifundane lapha izihlobo zami, ikakhulu nxa siphetha indaba ukuphetha okuhle. Siqathanise la ngempilo kaPaul. Now sikhangela uJoshua sikhumbule ukuthi uJoshua ngomunye wababili abaphuma eGibhithe beleminyaka engu-20 kusiya phezulu abangenayo. Kunjani? Nxa ecabanga ngohambo lwakhe abesenanzela ukuthi okuqhakathekileyo ayisikho ukuphuma kwakhe eGibhithe kodwa ukuthi uqeda njani impilo yakhe. Abesenanzelela ukuthi nxa eqeda impilo yakhe kudinga ukuthi achiye intshumayelo kuIsrayeli ukuthi kungenzakala ukuthi sihambile sasawa savuka kodwa uqhakathekile ukuthi mina mphetha ngalindlela mina ngizakhonza uJehova. Ngoba isiphetho sithi ukuthi ucine elo Jehova indlela akufake ngayo. Ngezindlela abesekuletha futhi kube umbuzo kibo ukuthi lina-ke lakithi sizaphetha njani. Right? Yes, sizaphetha njani. Yatsho ivesi oyibalileyo kuthiwa bakhonza ngensuku zikaJoshua labadala yela kutshoni ikakhulu siqhathanisa lebandla lenkosi bani esikiyo badala bakhathesi imfundiso esitshela abanye la. Ngicabanga ukuthi nxa ungumthungameli ungalandelela ikakhulu sona esisahluko esisifundela namhlanje. Uzananzelela ukuthi uJoshua uyabuyelela amthungamelayo. Ungithembisile lapha kodwa kangisuthisekanga. Abuyelele kwesinye isikhathi ukuletha imfundiso ubuye uyiphinde ilakho ukuletha le impumela. Njalo engunanzelela lapha ukuthi ungananzelela bonke abalingiswa abasetshenziswa lapha kuthiwa ubani wasesifa wangcwatshelwa lapha. Kodwa ke akwenze ngabomo umlobi ukukhuluma uhlanganisa uhambo lonke olweminyaka le aluhlanganise lamathambo kabani kaJoseph owafa engaphi eseGibhithe azongcwatshelwa okutshengisa ukuthi kakusela uhambo seluphelile akusela hambo olunjani oluqhubekayo. Khathesi uJosefa la kanjani dabekwe lapha. Mina ngicabanga ukuthi njengokutsho kaMpostoli Paul asilweni lolu hambo. Yes. Lube luhambo oluhle siluqede sithole umqhele hathi thina kuphela kodwa labantwana lesizukulwane. Minanzelele futhi la uJoshua ungabala uEliyeza nxa ubalisa usiya phambili wakhethwa owayeza kungena endaweni yakhe kodwa uJoshua akulamuntu wakhethwayo. Ngezindlela ungabala ecine laphana uthi uNkulunkulu lingamkhohlwa. uNkulunkulu nguye umthungameli nguye uThixo. Ngezindlela wayekhipha kungqondo yama-Israyeli ukuthi bakhithwe nguMose eGibhithe. Bakhithwe nguNkulunkulu. Siza kufunda lapha ukuthi uNkulunkulu uthi nguye oyenze konke. Ukuthi uNkulunkulu kusukisela la nguye osezalithungamela mina kangikho mina impilo yami iyaphela bengisebenza ngithunganyelwa nguNkulunkulu sengiphuma epikitsheni usesele uNkulunkulu ebonakala lemsebenzi yakhe nguye osethungamela mlandeleni. Kakhulu. Mfundisi Khumalo uyigoqa usithini indaba kade silayo le singayichiya sifundeni vele ulona leli viki. Nxa sikukhangele lapha sibona ukuphumelela kwaJoshua ukuthi kwakungeyamanga emandleni akhe ngokunye sikutholayo kwayama ekutheni walalela uNkulunkulu sukele uqaleni uNkulunkulu esithi qina
ume isibindi ngoba ngoso uzathungamela laba abantu inceku yami uMoses senjani selele so khona ukhana akubambayo sibona izithelo zakho khathesi okusikhuthaza ukuthi lathi balaleli lababukeli khona lokhu uNkulunkulu akukhulumileyo akwethembisa kuzagcwaliseka ngoba nxa uJoshua wayeqalisa ethungamela mhlawumbe wayechaya uvalo ukuthi kambe ngizakwenzani abantu laba bathungamela njani kodwa ngenxa ukuthi wawabamba amazwi kaThixo ukuthi qina ume isibindi njengoba ngangiloMose lawe ngizakuba lawe la kanje wayihamba uhambo simbona ke lapha ekucineni esehlanganisa ebutha uIsrayeli esima laphana evuselela isivumelwano lesi nxa ekwenza lokhu uEllen White usibhalele laphana kugwalo uPatriarchs and Prophets under the last words of Joshua ukuthi wayelomthwalo njengomuntu owayesekhulile sekwazi ukuthi yakhe indlela isekucineni ukuthi kambe uIsrayeli lo uzaqhubeka yini ebambelele kuNkulunkulu ngoba wayebazi njengoba ebesemdala ehambe labo abanengi bemficile ukuthi kuthiwa abanye bangikhona babe ngamamiye formalist abanye bangikhona babethembisa kodwa kungekho ezinhliziyo babekhuluma ngemlomo kodwa kungekho ezinhliziyweni so wayelomthwalo ukuthi kambe bazaqhubeka bebambelele yini kubani kuNkulunkulu so engcenye engakutshela kubalaleli njengenselela ukuthi lonke sikuzwileyo ikota lonke leli ngebhuku lika Joshua ngamaqiniso ngoNkulunkulu ophakemeyo siza kubamba yini xa siza kubamba siza kufika ekuphetheni kuhle njengoJoshua wakubamba wafika waphetha kuhle waze walala ele assurance yani yesalvation kakhulu sizobe sithandekayo bekumnandi ukuthi sifunde sitatiche sindawonye siyebala uSigns of the Times ukaMay 26 1881 lapho esifunda khona ukuthi babekhona futhi abaphuma eGibhithe belezithixo zabo izithixo kasizijiyele siyabonga kakhulu sifundile okuningi safunda ngoJesu kubhuku lona leli lika Joshua isiphetho okuqhathekileyo ukuthi asiphetheni kuhle iKenani lasezulwini sizakulingena silobe sithandekayo ngamasango singene uma siyaqhubeka sithembakele safunda kulaba abendulo amaphutha abawenzayo singawenzi ngoba sebawenzile asikopeni okuhle umlimo lomusa kwangani angaba lathi siqhubeka sitaticha asihlanganeni kumnyaka ozayo sesenze ama resolutions amanje Elder Ngwenya sicela usivalele ngomthandana Baba ingcwele siyabonga isifundo esigqiba yona le ikota sengathi ungasincedisa sibe ngoJoshua walamhlanje sikhethe ukukhetha okuhle kuthe kupheleni bese sisamukelwa ebukhosini ngoJesu inkosi amen